family, Amelita D. Ballecer, Dr. Conrado Ballecer, Qui and Pitang Narciso children, Five Sister Manansala family, Emer and Lydia Paras, Walter Steger, Annabel Steger, Rowana Marie Paras, Ronald and Jamie Ann Pino and family, Patrick Jello Antonio, Simeon Mendoza and family, Anthony Flanagan, Carmina Flanagan, Vivian A. Molina, Tanhueco and Enriquez and family, Nano and Endo and family, Basilio Tan and family, Raymond Arcilia, Raimundo family. Ico and Marquez family. Paraking kapanganakan dari Albert Pandillo Martinez, Felipe Cruz Pandillo, Maria Socorro Pandillo, Lilia Rain Enriquez Martinez, Vicky Pandillo, Attention, Mike Calvin Resultay. Paraking sariling kapagnasan dari Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Goshiang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Somalian family, Ding and Tess Buko and family, John Paul and Amy Buko, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Sarah Lian Pasion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Joseph and Wendy Garcia and family, Health Inspire Enterprises Incorporated, JBG Builders, Raven J.V. Deirit, Rolene G. Arce, Vanessa Sagmit, Joan Santos, Eliza D. Peña, Aurora Duncay and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Nicole Sofia Navarro, Alexis, Jamela Macabali, Michael, Ian Bajola, Jayan Rose Bajola, Bajola family, Jamie Silvestre II, Regina Calara, Marian Joy, Luis S. David, Mr. and Mrs. Reggie Dina Calara, Jaime Silvestre II, Angelica Carlos, Michelle D. Sintos, Sandy and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ron Inigo Pino, Bernadette Tanhueco, Enriquez, Charity, Bodog, Ronquillo family, Noel C. Ico, Joel Colin and Aiden Coronel, Edna and Lou Paras, Eduardo Granda and family, Leah and Chris Jacobi, Leanne and Aldrin Granda, Olive Mercado and family, Lala Pison and family, Christian and Jara Castro, May Sunido and family, Christine Alpes, Aldrin Kilyaseng and Gadi family. Paraking malagwang kapaldanan dari Augusto Dizon, Lourdes Ginto, Macbeth Torno, Edith Mercado, Marian Elmida, William P. Aguilar, Florentino Aizon, Rosalinda Datu, Adelpha Angeles, Erin Chamson, Sian, Nigel De Jesus, Ermelita De Jesus, Rene De Jesus, Silvenio Arcilia, Gabriel Angeli V. Lopez, Perlita V. Lopez, Ian Alan Constantino, Raquel Atendido, Ramonita Dizon Manalo, Marinel Ronquillo. Pangaditala naman po rin kaladwada dari Rosalinda Yusi, Agustin Ico Sr. and Jr., Christopher and Eduardo Canlas, Fermina, Ananias Ernesto Baluyot, Liza Dizon, Bong Dungka, Angelita Dizon, Eugenio Mercado Jr., Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, Rodolfo Garcia, Vicky Manalili Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr. and Sr., Purificacion Ricafort, Adeline Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monsignor Norberto Coronel, Constancio Escolastica, Jesus Rovelio Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Geraldo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Dean, Lucia David, Agueda, Maximo, Pepe, Rosendo de las Alas,
Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Gabriel Paras, Rosario Garcia, Alicia Garcia, Amando Garcia Sr., Hernani Lopez, Mercedes Carillo, Antonieta Chutwico, Alejandro and Lucila Pinpin, Nicasio Castro, Patricia Castro, Coleman, Elwood Smith, Saturnino Carmelino, Eusebia Alanige, Maria B. Torno, Robert Masangkay, Rosario Soriano, Estela De Leon, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Quiao, Ernesto and Aurea Punzalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Editha Punsalan, Noel R. Pineda, Maria Socorro Pandillo, Maria Rowena Talao Pandillo, Felipe Pandillo, Maria Virginia Bognot Pandillo, Alfredo Pandillo, Lilia Rain, Enriquez Martinez, Jamie Beatriz Pandillo Talao, Malvar de Jesus, Marcos de Jesus, Normita de Jesus Serampion, Ana Bolena, and Guillermo Lazatin, Charles Manya Gilod, Consuelo Manya Gilod, Conrado Sanchez, Eduardo Mananzala, Maria Joan Rodriguez, Vicente Marina, Maria and Pablo Tam, Ireneo and Juanita Basilio, Abel Tanhueco, Carlito Garcia, Diosdado, Clara Edmund, Rebecca, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Corazon Collier, Leonor Collier, Leopoldo Collier, Ferdinand Muldong, Beatriz Muldong, Dominador Muldong, Ernesto Muldong, at ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulo ng Ginoo.
sa tamo po ni Reverend Father Nolasco Fernandez. Kilagyonig paning anak ang paning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kakayangan. At keka ang timurin. Aldo Domingo, aldo ning Gino. Nya Domingo, keng Latin Dominus, buri na pong sabihan Gino. Dahil Aldo Domingo, ding minunang Kristiyano, mititipon la, balang makirandam king amano na ning Diyos, kay ba't mamiraso lang tinapi, iyapin po yung Eucharistia. Ang gana po ngayon isusunto tamaitan, Nya, Aldo na ning Gino, tama gobra, dirinan tayang oras ing Gino. Abe-abe, anting mikakapatad, anting talatuki ng Kristo, batayang samban ing Diyos. Ban kanita po lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, sisyan tapang mo pa yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos.
Ginong Jesus, ikaing dinalan da kalakasakitan para kaya kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikaing mete para karing kaya kaming kasalanan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikaing sinubling mebye, kami natili kinkutkutan. Sinubli kang mebye at pepaitas banwa ban mamilatan para kaya kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupaying totoo pakaluluwa na katamu, at king pangpatawad daring kasalanan tamu, idala na kata sa king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Paig paming at subanwa, ing kaganapan ning hustisya, mayayakit king lugod mo, ating meto ketawan, kailangan ni ing batas mo. Saupan mo king makatuklas kaniting lugod, king balang metong kaya kami,
Bangketa magtagumpe ing katuliran, kapamilataning kapamintuan king kekang kautusan. Itiyadon mi keka, king kapamilataning ginuming Kristong anak mo, ang mabibiyang pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Kabang malapit siya at malyaring mayakit, pagdulapan may Ginoo at maus ka kaya. Bustan lang gumulot ding marawak king karelang eustong dapat at ibayo ing karelang pamisip. Bustan lang magbalik king Ginoo alumunos karela king kekatang Diyos mapamatawad. Nga naning Ginoo, ding kakong isipan, ero kalupa ring kekong isipan, at ding kakong paralan, makayaliwala karing kekayo. Nung makanano yakatas sing banwa king yato, makanyan lakatas ding paralan, at pamisip ko karing kekayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ulitan na tayo. King Balangaldo, pasalamatan daka at pupuryan, King kapilan paman. Ing Ginoo mayupayaya at mga intulid, yang labis-labis akapuryan. Ing kayang kamalan, emu agyong pakirasan. Malapit yan, Ginoo ay Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo. Banayad ya, king pamimwa. At kukupas ing lugod na. Mayap yalup ing Ginoo karing sabla. Ing kayang lunos at yu king sablang dapat na. Malapit yan, Ginoo ay Makatuliran niya ang Ginoo, king sablang dapat na. At malam karing sablang dapat na. Malapit niya ang Ginoo, karing sablang mamaus kaya. Karing sabla, king katutuan, mamaus kaya. Malapit yan, Ginoo ay Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Carintao, Filipo. Iparangalan niya Kristo, king mabilog kong katawan, maging kimbye ko o king kamatayan ko. Uling nanon mo pin imbye, para ka na ko, yapin Kristo. Makanyan man, ing kamatayan meto niyang lalong maragol, akapakinabangnan. Dapot, nung kim pangakaba ko biye,
makarapat kung lalong maulagang dapat. Eko apipiho, nung isano'y kanakong pilinan. Makasipit ko karingaduang bagi, masapsap kong buring lakwan imbiyaiti, ba makapakyabe na ako kang Kristo. At iti alang kasimparang kayapan. Dapot, lalo namang tutong kailangan, ing kumaba kubye, alang-alang kaya kayo. Pangilagay nyo king aldoldo yung biye, inano mang makaumis, king mayap abalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pangarangang tayo po yung mayap abalita. Ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, bang makiramdam karing amano ning anak mo. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At keka ang timurin. pamamasaking mayap a balita agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. Jesus salitan iting talimhaga karingkeyang alagad. Ing kayarianan ning Diyos kawangis nining metong nga taong ating pitatamnan ubas. Linwalya aba kamaranon, banmanintun aupahan ng magobra, kingkeyang pitatamnan ubas. Kaibadang may kasundo king upang metong adinaryo, pati ngapon, pepapunta nala king pitatamna ng ubas. Linwalyang pasibayo itang mag-aalas 9 na ning abak, at mintaya king palengki at disna nala ring mapila na katawang talatalakad ka rin, ay alang daraptan. Nga nakarela, munta kayo naman makipagobra king pitatamnan kong ubas, at dinanda kayong sapat a upa, at mintala ka rin. Pasibayo ang linwal bandang kaugtanaldo at bandang alas 3, ibat meukto, at makanyan mo naman ing depatana. Malapit na mong alas 5, inyang linwal yang pasibayo, at menakit siyang aliwapang taong pakatalakad ka rin. Bakit sisiranye ing patingapon keti ay ala kayong daraptan, nga ng kinutang karela, kasi po alang mananggapan obra kaya kami, ngarang may kibat. Nung makanyan, munta kayo at magobra mo naman king pitatamnan kong ubas, nga nakarela. Inyang mabengi na, nga naning makibandi king kayang katiwala. Ausan mo na lang ring magobra at bayaranan mo lang king karelang upa. Magmula ka karing tawling may katanggap, at itawlim mo laring minuna. Inyang linapit laring may akwang magobra itanggat panapon, tinanggap lang manunggal a denaryo. Inyang ding minunang grupo ilaring linapit isipan daking tanggap lang maigit, makanyan man tinanggap lang naman manunggal a denaryo. Inyang tanggapan dalaring mo para migreklamo laking makibandi. Metong lamo pong oras may gobra rening tawling may kipagobra, ngarang sinabi,
Bakit pekilupayo kami upa, kaya kaming megobrang patingapon ang mibata king pali na ningaldo. Ba, abe, nga naning makibandiking metong, era ka piperhisyan. Ewari may kipagkasundo kang mibayaranan metong adinaryo, alika, tanggapan mo lareting upa mo at nguli na ka. Buri keng upahan kalupa na ning upa mo, ining tauling megobra. Kuwari arapat ing buri kong daptan, karing kwalta ko, magkagalam, mga lalo ka mo, uling maganak ako, nga nang memupos mig salitang Jesus, makanyan lang maging mumuna ring tauli, at maging tauli ring mumuna. In maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Good morning po kaya kaingan. Adwa na pong Domingo kanya ning milabas, ing kakatamong pag-aralan, iyapin ing relasyon tamo king Diyos, at ing relasyon tamo king metong at metong. Buriyo po nga balo ing relasyon tamo king Diyos, lawen nyo ing relasyon nyo, karing kaparang tao. Nung buriyong abalo ing talagang relasyon tamo king Diyos, lawan nyo ing relasyon nyo king metong at metong. Ding ebanghelyo po tungkol king community relationship. At tatandaan nyo po 2 Sundays ago, tungkol king fraternal correction. May papangorekta mo, po ang ating migkamali. Nunging kang kapatid nga na may kasalaya, balo mo tinyang gagawa na kasalanan, at eme kinorek, nung meti itang taong may kasala nga ito, ating kang pakibatan. Pero balo mo tinyang kasalanan, kinorek meteya, alana kang pakibatan. Bakit po kailangan ni correct? Because of our love for God. So ila po malyaring mikawani deti. Uling king relationship tamo king community, kailangan there must be peace. Makanano kang mikapis nung ating mikakasala. Nya pining Domingo niyang milabas sa Domingo, it is about forgiveness. Karakalda po ring taong biyasang mamatawad, uling matsura ing relasyon da king Diyos. Nya nung burimong akit mo ing relasyon mo king Diyos, lawan mo ing relasyon mo karing kaparang tao. How many times will I forgive my brother who has done wrong against me? Who sinned against me, nga ng St. Peter, makatapitong beses, patawaran kaya, ali nga ng Jesus, none 70 chapitu, buri nang sabihan niya kamamilang, panekang mamatawad. Kaya katamo po mag-review ko mo kaninin, bantay tamo po kakalingwaning relationship, tamo king Diyos at karing kaparang tao, kasakit na po ning mangurek. Kaya katamong Pilipino, tamong confrontational. I-correct ming metong balikanan ka. Niya siguro tamang orek. Sana potang kukorek da katamo magpakumbabata mo. Ban kanita, akit tamo realize tamo yung kaya katamong kasalanan at magbayo tamo. Potang kukorek da kanong balo may kamali ka. Be humble enough to accept the correction. At ikang mangorek mi katepangan kaya ito isang mangorek ka, kukorek me because of your love for God and for our fellow men. May buring mabating, o ito po yung buring ng sabihan. Gusto ating may kasala, may buring mabating. Ing kapatid tamo, uling may kakapatid tamo. Inyapin niyang milabas sa Domingo, mamatawad ka nga na ning Ginoo. 70 times 7, buri ng sabihan, alang bilang, do not count
your forgiveness. Bakit po walang bilang? Walang alang bilang ingagagawa tamong kasalanan. Nung alang bilang ingagagawa tang kasalanan, alang bilang ang pamaglapit tamo king Diyos, manyawad kapatawaran. Nung alang bilang ing tatanggapan tamong kapatawaran, kay ba't mong tinanggap alang bilang nga kapatawaran, ika naman ing mamatawad alang bilang. Ngunang ita mo pustong may kasalayang misa na dua, sa likod na ka nga mo kaya. Nakapapalto. Makanyan tamo po, we have to correct that. Bakit? Gusto niya kami matawad, nakamuna naman patawaran ng Diyos. Nung nakapatawaran ng Diyos, ala pong kaligtasan. Nyapin, kailangan, may kasalay kaya kayong kapatid, pamanlinapit, patawaran mo na. Uling nistong niya kami matawad, you are the loser. You forgive for your own good. It is for our own good. Bakit? Potang niya kang mamatawad, ating kang samanglub nga na ning first reading kanita, ating kang samanglub keni. Potang nga kakit may tang mo pepatawaran dara bulbul kadaya. Kang matudtud, kabang iya matudtud iya. Kat potang iya kang matudtud, mitas kaprisyon, kay ba't kasdan mo may ataki ka. Inya pining mamatawad, loser ya. Amen. Yang ini sundo tayo po king first reading, nga na ning Diyos, ing pamisip ko, napamisip ning tao. Ing pamamaralan ko, nakalupa ing pamamaralan da ring tao. My ways are not man's ways. Tutupoy ita niya, i-prove tayo ita keng gospel. Lawen tayong gospel, kay bating second reading, nanong buri mo mateka o kumaba ka biye. Nga ng St. Paul, nung mate ko, akit ko na nga pong ginunga na. Masaya kong mate, akit ko na, akayabi ko na yung Diyos. Pero, nung mate ko, makananula pa rin aliwang tao. Mas buri ko, ing kumabiya ko pang makaba, bang kanita, ating ko nga sa upan. Akalat ke pa yung mayap abalita, para king pamagbayuda ding aliwang tao. Sa anong buri po kanita, mateya o kumabayabi. Anyapin kakabatabi, ban kanita sumaw tamo, karing kaparan tao. King Ebanghelyo, metong niya pong talimhaga, it is a parable. What is a parable? It is an earthly story with a heavenly meaning. Isang makalupang kwento, pero mayroong makalakit na kahulugan. Nanuya pa ini, o ini. Ating medong nga taong ating pitatam nanubas, nen pong September, makanya niya, sigurtino Janie, September, karing Hudyo, detang tinanam ubas kailangan within the month of September, pupul dala ring karelang ubas. Ustong linampas lang, September, October, masira no po. Nya kailangan na pupuldala, maninto niya ngening talapagubra. So remember, metong ya pun talimhagay ni. Metong yang kwento. So menon to niyang magubra para mag-harvest. Linwalit ang alas 6 na ningabak. Kay ba't mi kasundula, manunggal denaryo, buri ng sabyan daily wage, minimum wage. So, mi kasundula, tatandaan niyo po, 6 a.m., kasabi no rin ng mag-obra, munta kayo, mi kasundula, keng sweldo, meto nga dinaryo, mintalaking ubasan, kay ba't linwalya alas 9, mi kasunduno na naman, mintalaking ubasan, alas 12, kay ba't alas 3, kay ba't may obra lang ang pureta. Kay ba't itang alas 5, may nakit siya pang maniton obra?
Eno man po matamad deni, o ba't ilat siya balaking palengke, kanita isang manintun kang obra, munta kaking palengke, karin dalalalawan ding talapag-obra. So mintaya po nga lasing kuning gat panapon, o ba't talatalakad ko, kaya nalakong gagawan, nanong peki ba daretang alas 5 akasabi na, kasi po lang kukwake kami nga na. Eno man po matamad. Pero nga na, alas 5 ning gat panapon, sige mag-obra kayo, may obra na po. Itang bandang alas 6 na ring bengi, inaus niling makibanding kayang katiwala, awsan mo na lang na, ibiyam mo rin karelang sweldo, magumpisa ka karetang tauling megobra. Detang tauling megobra, dinina nung minimum wage manunggal denaryo, kabang dirinan dala, ikit da po rin ng minunang megobra. Ha? Dininan dalang manunggal denaryo? Metong lang oras, metong nga denaryo, itamo 11 metong nga oras, makobra tamo, lalam na ning pali ning aldo, siguro mas dakal tamo nga, ha? Kayo pong papagobra. Pipantenyo la ring megobrang maluwat, karetang metong nga oras megobra, pipantenyo po sweldo, kayo po, pipantenyo la, wating pipiling. Agyang ako po, ako pipanten obra, karanon dang megobra rin eh. Kay ba't pipanten mo obra, retang metong oras megobra? Anya, pininyangakit dang makanyan. Ikit dang manunggal denaryo, mi pante-pantela, unfair, nga rining minunang megobra. Oy ni, sasabihan na ng first reading, my ways are not man's ways. Itamo yatala pipanten-panten, ing Diyos pante nala sweldo. Bakit po? Dinan tayo pong kabaldugan. Ding minunang mayawus, ilapin deng Hudyo, deng tauling mayawus, ilapin ding pagano, the pagans, the Gentiles, the sinners, makakayabeta na kareta. O ba't pante na lang? Kasi po, kaluguran na katamo ng Diyos. In lugod na kareng Hudyo, ang po pa kareng non-Jews, Hudyo, pante, in lugod na kaya katamo. Amen. Kaluguran na katamungan ni nga pong Ginoo. O itapoy mo muna ng kabaldugan. Kadwa, yang ikid da ing tatanggap lang manunggal denaryo at ila tinanggap lamo na naman manunggal megumpisa lang migreklamo. O ba't kami, may pagal kami, 11 metro nga oras, magobra kami, lalam ning pali ning aldo, o ba't ilap metong lang oras tinanggap la. Lawen niya po, our God is a just God, and our God is a merciful God. Wari pi kasunduan ta metong nga denaryo, ibiyak o keka, nung nanong pi kasunduan ta, inyapin binyen na manunggal denaryo, God is a just God. Binyen ay itang dapat dang ibiye, binyan ay itang dapat dang tanggapan, uling o itang pisabyanda. Just God. And our God is also a merciful God. Da i-deserve ing tanggap lang manunggal denaryo, but God gave it. Nepo, that is mercy. Apo mga kalulu, our God who bestows mercy. What is mercy? It is a grace, undeserved grace, unmerited grace. Tamo'y deserve. Pero in Diyos, babiena, inyapin apo mamakalulu. A merciful God, tamo dapat tanggapan. Pero in Diyos, babiena. Our God is a just God,
Eda kayo permission nga naning makibandi. And our God is a merciful God. He gives what we don't deserve. Amen. Inya pong linawerang makanyan o ining katlong kabaldugan o ba't detang minunang megobra linawe detang karela at meririala. Envy breeds anger. Potang inglalawan mo ding aliwa. Mo lalawan ing keka, magumpisa kang mimwa. And you begin to question God. O ba't ila tinanggap lang? Nga po, neng misan makanyan tamo, tamo lalawan ing tinggap tamo, ing lalawan tamo ing tinggap dareng aliwa. Mag-serve na kuman ka nga po, kalwat ko ng magobra, kalwat ko ng susuyo king kasalpantayanan o ba't ding siping kong bali, elaman sisimba, pero makwal talo. Lalawan tamo itang kaya katamo. Kay ba't questionan tayo nga pong Ginoo? O ba't hanggang ngayon makanyang kabilyan, kalwat ka ng susuyo ka nga po? O ba't dining siping kong bali, elaman susuyo, pero may kakwal talo? Nanuya po yung antidote na ning envy. Makanano tamong labanan in envy and jealousy. Just be contented for what you have. Ginooy ning binyam mo kanako, dakal pong salamat. Gratitude, contentment. Mulalawan, imbes na maririya ka, lawan mo ring siping mong bali mi bandila. Agyam pang ela sisimba, ela aktibo keng parokya. Ing sabihan mo, praise the Lord. Thank you, Lord. Pasalamatan mo yung Diyos para karela. Ban kanita, kadiririya. Amen. Pasalamatan mo yung Diyos. Maya ilag Ginoo, dininan mong dakal. Thank you. Salamat. Uling dininan mula. Sana ing pangadim ngening mi bandila i-share da karing aliwang tao. Ikaala, pero ashare mo ing kekang oras. Makapunta ka kiti. Salamat Ginoo. Ela makapunta pero may kakwaltala. Salamat Ginoo. Sana i-share da ing karelang kayatinan. Karing kalulu. Oy tapo, just be grateful for what you have. Pasalamatan tayo na naman ng atsuke katam. Pasalamatan tayo yung Diyos nung atin yaman dirinan. Are you envious because I am generous? Nga nakini. Ing Diyos malyari na kang gawan makwalta. Ing Diyos malyari na kang gawan kalulu. Nung may kwalta kayo ng misan po, kukwestiyonan da rin susuyo o batang ginangini, kalulu kami nga. Thank God, nung makwalta ka mo, ala kang iniketi, mekad mag-tour ka around the world. Ka man susuyo, niya pasalamat ka pamurin, at kaketi, agyampang kalulu ka. Ang importante, susuyo ka. Kingapong Ginoo. Amen. Ipasiyag tamo po ngayon kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantayo ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu, pinalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagilig kong upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinobliyang mebe, pepaytas siya banwa, makalukluk, wananin Diyos igpang mayupayan tito. Iba't ka rin magbalik ya naman keti,
bang mukum karing mabiye ampong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bihe alanangga. Amen. Manalangin tamo king Diyos sa igpatamo, aying kaya panalog parating maragul kesa king paninayan tamo, o king kakatang abot isipan, nga tamong manalangin, o Ginoo, ing lugod mo alanangga. O Ginoo, ing lugod mo alangangga. Ban ing sagiwarang kasalpantayanan, ding bayong me converti, agising da, at ayagyag ing kasalpantayanan da, ring mibait karing pamilyang Kristiyana, manalangin ta, king Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alangangga. Ban lumabong ing katuliran, king kaya katangyatu, ing katuliran amit mong lugod, manalangin ta, king Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alangangga. Banding Kristiyano, mambagla, keting yato, metang nga diwa, ning pamanye, king dalisega na ka, at kayapan, at meto nga diwa, ning masayang pamagmasusi, manalangin ta, king Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alangangga. Bang karing kaya katang komunidad, ing balang metong matanggapya, antimonong makananuya, ban etaya itakwil, ing ninuman, king kaya katang lugod, at abalo tayo sanang patawaran, ing balang metong, ipanalangin ta, king Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alangangga. Bang karing kaya katang komunidad Kristiyana, eta dumirya karing kalam, at talento ning metong at metong, nunebagkus, gamitan tala ring kaya katamu, at pabustan lang gamitan da, ring karela, king kasuywan, king pamisan metong, at panyulong ding sabla. Manalangin ta, king Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alangangga. Ngeni adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. Ginoo, tutuke pang dakalasukat abalu keka, gawan mo keng kasing kayapan mo pilubluban, ban ganap keng mi biyebe at ayat danan milang biye ringaliwa, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon matanggap yarapaning Diyos igpang mayopaying totoo. Tanggapan na saning ginuitin dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manananasan ang detingayin adaram mingeni, ipakida king ing kasalpantayanan mitlugod, makay bietula keka, para kaya kami maging Eukaristiyano sanang Yesu-Kristong anak mo, aginumi manggaman king alananga. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At keka ang timurin. iyat na yoring puso yung, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayopaya. King kekang lugod binukod mo kami, bani pakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pa mo rin paralan, ban makapagbalik ke lub keka. Ulinita ing kaluguran mong anak, meging tawiyang kalupami, banating kalupaming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Ulinita kang bedering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, babanalan mo sana tetingayin, king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang dubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karingke ang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karingkayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. In misteryo ning kasalpantayanan,
Inyangin ing gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyan ing anak mo, daraon miyak kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing karigtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kini kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na ing kaming rektor, Father Rapi. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nabanat, manenaying subling miye at ding sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabian ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at inupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupaying tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Abi, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginota mo. Amen.
ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawun mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa ko babalik danding kaya kaming kasalanan, nonelawan may kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Pakita mo pong ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. Paining Ginotang Iso Kristo, ing makaibie tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayawis king apunan ing kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka. Dapot yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apama kinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyu ko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandi, era ka atanggap king sakramento, ume ka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. Is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running? His strength of let His love fill your soul till it overflows with joy. We yearn to know in Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Manalangin tamu. O Ginoo, saupan mo kami king kakang ganaka. Pasignangan mo kami kapamilatan iting banal ay Eucharistia. Abilimisan na king dapat ing magligtas a misteryong pagmasusyan mi. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka ang timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ni, umetan na king kapayapan. Salamat, King Diyos.